ngiyaxolisela kumina bafethu lezo aningixoleli kanti nenhliziyo ezimbilini nifize bani ngoba mina nenhliziyo enhle ngiyaxolela naba lo ngizwe nje okay ke kulungile ngoba nimxoleli futhi ngicabanga ukuthi ke uyena okufanele axolise kini enzeni axolise kuphi emthethweni axolise kuphi axolise kuphi ngokuthi wenzeni hayi cha bafowethu niyangazi ukuthi ngumuntu esisoka angithiwanga kakhulu iwawawo bengimxolisela naye futhi ngiyafisa ukuthi axolise kweNingizimu Afrika yonke ngoba yonke isemdletsheni awubheka abantu bangakanani nazi imoto engena niyayibona isangena ezinye ngithi niyabona ngicela nimxolele bafowethu angazi ukuthi woneni kini kodwa ngicela nimxolele noma ngabe wenzeni